Gdje ste ljudi? Ja sam Dane. Danas ćemo... Kako ste? Rafaela? Kako si? Jel? Ajde reci nešto. Reci nešto. Ja sam gladan. Ona uvijek to zamijeni. Gladan, gladna. Gdje si bila, gdje si bio. I uglavnom ljudi, danas ćemo ja i moja ribica, šalim se, ja i moja cura ćemo ići u Beč u Waffles, to se zove. Vidjet ćete šta je to, uglavnom je nenormalno dobro. Svako ko bude jednom u Beču mora tamo otići. Pokazat ću vam gdje, ima u 16. becirku, ima u 10. Vidjet ćete, uglavnom će biti ovo danas ko neki vlog. Prvi put od mene, od Daneta, znači ako vam se ovo svidi, obavezno like dajte i ja. Ajmo prvo kod mašine dole, kod Fiesta ST. Šta ti kažeš na to? Je li mašina Fiesta ST? Ljudi, evo nas, pogledajte ovo što sam kupio. Gledajte. Opa! To izgleda moćno, nenormalno. Opa! Joj! Ljudi, sad krećem, ako bude snimak, ono malo tam vam lijevo desno, to mi je moja cura kriva, pošto će sad ono snimat dok ja vozim. Neću. Oći. Ljudi, ovo je naše kući. Ovo je naša kuća. Zgrada. Ova je naša zgrada. Dobro da kažu da je to naša zgrada. Pa, nikome neće doći po nas. Ljudi, ako hoćete dođite, evo. Tu živimo. Really, nigga? Ljudi, ako je tvoj žena gladan, izađi, kupi nešto. Mi ćemo uzeti kebab. Ono što ja bi volila zatvoren. I sad smo kod... I sad smo drugo našli. Ja. Ljubavi, volim te puno. Vidi kako lijepo. Hello guys! Thank you for my... Ljudi! Vidite? Se vidi? Čekaj ti. Ovo je ozbiljno, stvarno. Nema nikoga bolje da napravi kebaba osim Turčina. Ja vjerujem. Turci najbolji kebab prave. Ja. Vjerujte mi. Ljudi, ocijenite od 1 do 10 kakva je ova gušća. Nemoj ti vješti. Od 1 do 10, šta vi kažete, frau? Jel? Šta ti kažeš od 1 do 10? Dobćeš patina. I sada napišite u komentarima koja je gušća bolja. Ova, sad sam ekstra stao, ja prošao i morao stat. Ova ili ona druga gusta malo prije. Napišite u komentarima 1 ili 2. Ljudi, vidite, dobijete ovako ovaj kao tablet. I sad morate uzeti, mi uzimamo na primjer ove Waffles, imaju oni svašta tu nešto. Vi sad imate, imamo svakake, vidite, cijene, nije toliko jeftino, ali baš se zasitiš od jedne te. Sad ćemo mi uzeti, koju ćemo? Mi ćemo sad ovu uzeti, također 6,5 eura. Morate sad izabrati 3 voća i 3 dopings, evo na primjer, evo, da vam pokažem. Evo voće, ja ću uzeti banane, ananas i jagoda. I sad uzimate vamo pistacije, ima svašta nešto, ima bueno, giotto, svašta nešto ima. Ljudi, ovako to izgleda, vidite, čokolada, ima i voće ispod waflu, sve znači što smo izabrali.
Moja ljubav uzela samo tiramizu. Ajde recite, zar ne izgleda ovo fenomenalno, vidi ga, joj. Što dobro izgleda, Bog te vidio. Uglavnom, ako budete jednom u Beč došli, morate pojesti to obavezno. Ajde, dobar take. O, ljudi, to je to bilo. Evo ja sam završio, isjekao sam video. Znači, gotov je video, ovo je sljedeći dan snimamo. Znači, ovako kako sam vidio, vlog nije loš. Jedino ako vi ne volite vlogove, slobodno napišite u komentarima ako volite ili ne volite, nabacite like, pa ću ja napraviti još više vlogova ako vam se sviđa. Moramo svašta raditi, malo ovdje u Beču, moramo na Mars otići. Ljudi, uglavnom ako vam se ovaj video svidio, dajte like, ako nije, dajte opet like, subscribeujte da ništa više ne propustite. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!